Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Nakajing ay peteng kajing ther jo lap ba ubajor haka arpun rew tere unai luar arjal arpau haka por ka bas pau buje ay min ka surok hasnong Murbah ka baha papo ka benta jong ka Mawïong Nongkhlaw kala sya tap no nakajing tua jong ka Kyndew ka bala pen sa ko di kali bayat ling ba ni ka surok henrei da kajing sim kya jong ka Nongkhlaw subdivision PWD road Nongkhlaw tang hapo sikenta ka ni na trekam kalawan ra da ka pu silom sya kini ka caka bat tang hadin kendiat por lala pan pun khoi ya ka Kyndew ka bala khang dam ya ka surong bala pelat pat ya ki kali na kini jing sakon kat ba ka jing pun khoi ya ka Kyndew ka dang yai beteng hadu ka ar punyo teri unai luar arjar arphau na ka daw ka jing bun palan ka Kyndew na kini ka jing tua